Аяққа желек, мол жерге таш. Ноқатыдай жоқ болса керек бұндай қаша. Автовокзалға көшіргіле бардығын, мақұл ба? Иман, мол мұсуды қара. Шундай сасыған жерді іштеп отырушта. Соның жерге алып барып қойсақтар недовольный қарашы. Бар техника полын таштағы ба. Азы мұңға барда пробкаларында ұшылар да. Я, тебе жол жоқ, қара. Өзі кішікей односторонная, қара, пробка. Ау, biraz жол. Потом, попозже. Не сейчас, я работаю. Идите в Марию. Так, мы хотим идти. Еще раз идите. Я. Bu yer için. Aha. Aldı жақта бар, латықты болмаса. И все. Алды жағында жаңа бетон бар екен мындай. Ал экрана гарантия жаңа. Мол жерче. Латаковчик керек. Мол жерде бір сірә қарашуыз керек екен. Кім? Зеленхоз. Bir сірә қараш керек екен, Скамейка бола бұл жерде, жоқ болмай ма? Болмаймыз. Хорошо. Гүлдер біраз ескіге түсіп тұр. Оларды алғыла, қара. Еме, зеленхоз. Қарама оларды алғыла. Қарама дүмбүйір емелерді алғыла. Бұл қапталында оңдап қойыш керек екен, қара. Керамогранит пе? Тетәді оңдап қойғыла. Оларды ал. Бұл içi de barda екен. Так, мына гүлдерді бір сірә қараш керек екен. Совсем ескіріп қалып тұрған ма? Жоқ, гүлдерді айтам. Гүлдер қазір енді түркі суғарылмағанда водовозмен қылған үшін. Жоқ, башқа гүл ексе болмай, қара уже ескіріп қалып тұр деген да. Қарап жүр, құрғапта қалып тұр. Қашан ақылғы жолысы оқидың? Toprak жақсы, бірақ су аз. Бұл күзден баштап олар бір сірі оңдайлы. Так, қаш жет айтасың ақыл? Ауа. Все. Лестницаны тет қашан оңдадасың. Жаңағыда таш бастырып қойасың. Ona beton тұрады ба? Шүзірі 5-6 метр. Желек? Мейлі бай, соның болады. Да, қойалы. Давайте. Наоборот, затмағай болады. Аяққа желек, мол жерге таш, и мол жерге де жаңа біз емет табыз ғой? Парк, лестницаға. Гранит. Ошынан қойсын бол. Бұл жақта только маға емеден қой. Шыршавый таштан қой. Бұл жерде асфальтта қойар, ау. Батырақ болады. Хорошо. Жоқ, емені жаңа қойш, мұнаны расширение қылауыз, қандай қылауыз кейін. Азынан сол жағы, оң жағында почти помеха екен, кругом. Только сол жағынан. Мол жерде өткенде сөйлештік, таш қылауыз деп. Азыр балдар бошоса, таш қылауыз, турабы? Так. Мынау емесін, заборларын қачан баштайбыз? Шunu emet örbeyiz be. Başta örbeyiz be. Akıl. Bundan bir sıra karap, reşitlerin başta bireyle. Nohsuna tibe biz yüz jasayız. Kaç taş dayar alıp koyduk. Sen reşitkasını emet, stойкалар bırakıyoruz. Stойкалары kalsın da reşitlerin необычный рак. Özünde kraskalaylı var. Ya. Bir kör anda, oğlar alıp koyma, poligallardı içe. Bunlar reklama koyulgan var. Munda kraska alıp koyuyoruz. Nark beytinde kraska alıp koyuyoruz. Arıqatın içine karama, kaşalar bir yak уже Noqatski kaşa olup kettir. Deme. Noqatski kaşa eken bu jağa. Deme. Noqatıda yok bolsa gerek bunday kaşa. Buruştan başta 1, 2, 3, 4, 5, 6, dakan salasın. Alıp, eskirip, staramodный olup bitirip.
Так, kaçan başlaysın Eme? Akıl kaçan başlaysın tuğanım? Sen sırası suruk aytmasan sen жасабай koyuyorsun. Ayt. Kaçan kaç? Mozdaniyani alabız dep сүйлөшпөйдүк белек эме. Кол тийбей жатып ha? Эме. Ya. Sen algıla mı? Akılın algıla. Alıp biz alıp cenagı eğleri uç alıp. Biz дележ аркасынан элелермен ушу суйду кетип калабыз. Хорошо. Так, теперь bizde много жер бар да, кандай кылабыз бул жерде? Ушул жерде кандай кылып порядок кылабыз? Өзү вообще болбойт. Не положено. Вообще чыгарып ката шөлөн коюп, Temizleş керек. барыбыз бала беребиз, келебиз. Арасында келетибизде büyüdü. Так, мону жана байказакы. Бывший вице-мэр азыр счетный палатада иштейт. Бул макул экен. Макул мен бузам депти, бузсун, зачем? Акырын бузуп эмете берсин, баштасын, макулбу? Санабек Баш, баштасын. Бүгүндөн баштап тек чатырларын чечип баштасын. Ичиндери чеп бүтүбү? Чыгаргыла. Бул өзү макул болду. Растан, эмеге көзөмөлгө алгыла, макулбу? Бүгүндөн баштап үстүлөрүн бошотуп чип кетти, көрдүңүзбү? Үстүндө эч ким жок, бул макул болду. Так, моундагы макул болду. Мында баштай бергиле. Моуларды эмне үчүн албадыңар? Азамат Камилович, сиз эме болчу буякта. Сиз ответственный болчуңуз. Я. Жок, эмне үчүн албадыңар дейм. Я. Эмне үчүн албадыңыз? Сизге айтып атам. Ар жакка бөлүнүп туруп физически. Батыраак кыймылдаңыз. Так, моулорчу. Булар качан алабыз? Я. Бүгүн тазалагыла. Полный бүгүн бүтүргүлө, түшүнүңөрбү? Молар бүгүн бүссүн, Азамат Камилович. Тетептен молар алынып, оге чейин алынсын полностью. Тете кандай чип кеттейлери жок, текта жок, монда жок, ичинде эч ким жок, кетишкен чыгып. Только тазалап алыш керек бул жерлердичи. Бул жакта кайсы направлениеде катташат машиналар? Я. Я. Автовокзалга көчүргүлө бардыгын, макулбу? Иман, mo musuldu qara, mo musulları qara. Aleyküm selam. Bir de sen sorarsan bana. Azır acaba, az geliyoruz. Bon qara. Batırak buzub algılayım. Makul boldu, buzub alıp tazalaş gerek de. Peterinde tazalaş gerek de, zdaniyaya çekil, boldu üstü. Так, шоколад пазар көчтү, а? Может, я. Байланыш малармен постоянно контакттамын. Ай. Так, буну качан эметебиз эми? Ушуларды полный алып түштү. Немелердин каркастарын сыймай кетти. Булар эмени Замирбек Башевич, кандай кылабыз муну? Бул эйлер алып кетпейт эми, туура бул биздин эмер жасаган беле? Я. Ha. Бериктердин өздөрү ээлери. Мен биз ошол жардам берип ташласак Булар алып кетпейт, бүттү эми. Муну батыраак алыш керек да мунучу. Ама бардак болуп турбаш керек. Кандай кылабыз? Жок, буякка эме керек да. Болгарка менен усталар керек. Бексултан базар, частный базар да. Я. Алып кетчек, жеке менчик базар. Шоколад базар артында биз. Ооба. Жок, качан алып чыгып кетет? Мен билем ошо Бексултан экенин. Билем жеке менчик. Качан? Фермасын уже бүгүн кесип башташат мулар, фермаларын алып. Үстүн ачып бошотуп, жүрсүндө не жүктөп башташат. Тянан баса болобу? Кара, моңолорду алыш керек уже полностью. Полный тазалаш керек биз. Так, мондан баштап полный тазалайбыз. Айымы? Домнан баштап. Тете, до конца алыш керек, карачы. Муну батыраак кыймылдасак болбойт балдар. Абдан жумуш көп. Абдан жумуш көп да балдар.
Sarıkbaş, sen özün көзөмөлгө al. Asat sen, Dastan sen, Neme Azamat Kanыбекович, sen. Чоң кылып алсак болбойт мунчу. Кандай кылабыз? Buyuruşa katışıyoruz. 2,5 гектар чыккыдай экен, Азамат эме. Чыгып калат 2,5 гектар. Сасып кетип тургачы. Ушундай сасыган жерди иштеп отурушта сонун жерге алып барып койсок да недовольный да карачы. Так. Либо мояктан деле келип алып чыкса болгудай экен. Пат-паттан кыймылдаш керек. Могу жер бизге как воздух керек могу жерчи. Бардак болуп турбаш керек да. Кооперативный гараж айерде эмете берет. Кандайсыз? Качан бүтүрүп кеткидей балдар? 4-5 күн. Карачы мен батыраак алыш керек да. Канча ел кирип чыгат балдар. Монтип турбаш керек да. Допустим, тияк көрүнбөйт. Акырын алабыз анычы. Монун батыраак кыймылдаш керек да. Бат-баттан бүтүрүп, таптаза кылып, сонун проектлерди алып келип иштеп, жумуш жасаш керек да. Так, мону тездетиш керек. Так, могу бузуп баштады, туурабы? Азыр биз бул жерде техникалар токтоп калды да. Алып чыгып кеттик, туурабы? Азыр техникалар бизде кайсы жагында, Сабек Башевич? Hazır bizde 3-4 Bir. Супаналиева. Тоже надо. Так. Garaj. Гаражда силер техникаңар жок. Bizde ошол месте не деле иштеп атат Субханалиев. Силер техника жок. Аношинада дагы. Эмеде иштетиги Касымбековдачы. Эти Касымбековда. Службалар бөлүп таштагыла да. Водоканал бар, ТЭЦ бар, эме бар, кайсы службалар бар. Сен службаларың барын техниканы таштагыла да. Умайсыз эле карап отурууга. УГД бар. Кайрыма Санатбекке жардам этебиз. Жеке сенде канча шахман бар? Азыр үчөө. Бир мына УГД шахманын алгыла. Экскаватор бар сенде. Ооба. Дагы кимде бар? Все, давайте бергиле. Дагы кимде бар техника? Бар техника пол таштагыла. Деме, ажеке сиз да техника бересиз да? Uçardı sültet koyunç. Да? Uçar уже бүттү канализация алдына кетип атат. Так, деме, Мураджан, сеникичи качан асфальт баскыдайбыз? Az kanalizasyası kaldı, su, водоканал, Мечиттен өттү эмене деле чылатып. Аякта уже Ооба. параллель. Канализация качан бүтөт талант? Kanalizasyya Cumabаевa'nın kazdı aldı. Burada 200 metre çekten aldı. Vodoprovod bitti Cumabаева. 3 gün içinde bitti. Анда Кудай кааласа эмени бир аптанын ичинде басат экенбиз асфальтты. Замир катуураак иштеп атат. Ырысбек каякта жүрөт? Ырысбек катуураак иштеп атат. Сени бул почти снос эле кылып койдук булардычы. Сен бир эле эмен калды, башка бир эмең жок. Сносто муну кана жанагы. Асат жүрөт, башка эч ким жок. Ооба, могулар турат мынакей. Бул жерде техникалар иштейт, нары жакта усиление кылып балдар таштайбыз. Биз азыр молдарды кантип көчүрөбүз эми? Я. Мон колу көчүрүшүбүз керек да. Кантип көчүрөбүз? Булардын багында контейнер Жок, мен түшүндүм. Эметпейликпи биринчи, место даярдап туруп, каяка даярдайбыз? Ардеш Ашанович, буларды каяка көчүрөбүз? Өкүнү сүйлөшпөдүк белек. Ошо жана базардын артынан жүрөт, анын курулушуна жайын жармай кетет.
Azı bana bardak propkalarında uşlarda. Ya. Avto ineceğim. Sen ötken üstü düşken жерге mi? Аяқ автовиктер біз розница сатабыз ешкім барбайды сауда болбойт булар чирикти Қарма, бардак қарап пробка қылышып жатты, бардак içi. Пробкада. Екібе жол жоқ, қара. Өзі кішікей односторонняя. Қара, пробка. Нар. Көрдіңіз бе, Анапаш? Қарам, ой, 2 рет машина қойдық, ол бүтті уже пробка. Қарам, 2 рет машина қойышты, пробка бүтті. Шunu, ya. Şunu sunuş belgileyçi qanday qilamiz? Qara, bunu trotuarga чейин qo'yib o'tadi, qara. Trotuarni aldırıp qo'yinglar buni, хотя бы, qarachi. Aldı trotuarda. Seniki Muhammed al desang trotuarda. Ova, sunuş pul bersa, как раз buna ema ajika basib o'tadi. Qana, ema semetey. Semetey. Buni kechidek sразу попутикелер basib berib qo'ychi. Ana. Ема, азаматхан, sen өзүң көзөмөлгө албайсың ба? Өзүң көзөмөлгө алып ушуну тазалап берчи, пожалуйста. Булар просто жетишпейт атта балдарча. Эме, ким? Замирбек, сен, Ырысбек кайда? Бүгүн жокпу Ырысбек? Бар. Кана Ырысбек? Бул экөөсү суношчу болуп калды, үчөөңчү. Бизнес сунос группа эмес. Ушуну, ооба, ушуну алып бергилечи бүгүн анда. Алып, эмеге ажыкка айтсаңар, каракат жүрөт эмеге. Шир асфальтын басып берет, заодно көчө. Ооба. Как раз элге эме болбой, кыйынчылык болбой, туурабы? Ооба. Моочо. Мондай келип туруп, только моюдун бучу алынып калат экен, а? Я. Ооба. Все. Да. Sizdeki ne oldu Racım? Ya. He. Az bizde bir yerde astronot konuşuyor. He. Biri bir hafta biri ama öyle gazın bir başını yaptığını falan diyor. Artık çıkıp buzlanmış şey dediler. Tak. Bir ait olan. Gazlı. Ne oldu? Gaz var, gelip oraya böyle alıyor. Motivasyonuyla birlikte de, anan diametri de çok. Ha, Cenab-ı yemeğini mi? Ova. Anan kuru gaz beni sürüyorsun, elinden göre ölüyor. Al yerde tüfe şarjın yarımı gazı çok kolay dedi. Al yerde uçurayla beton uykosa kolay hoşum. Yeminle gaz... Oşan uçta ötür besin, al ötü kıyın. Al yerde açık bayra cavuş. Ötü kıyın alçı. Ola turuşunu. Latok. Ova, latok meyli, apalavka koy. Öteli kuyu ötpayısın mı? Apalavka emine kuyu ötüp ötesin. Aga, tibeyle koy. Aslanavka oyuncu kaç aslanavka emiş edip dedi? Ama o arıtın üstündeki. Так, остановка боюнча анда эме эткиле. Леонид Павлович, ким эле? УМС. Ona остановканы аш керек пе? Бuyakta kanalizasiya бар эле го. Az bizde жер үйлөрдө проект боюнча койгонбуз, onu алдырдык. Алты эки доступка туранга. Бекер колдонушабы? Жок, адам сонун эсеп берилет да. Açık koyuştu. Sen atarken daha arı var. Aynen. Ben tavuk koydum. İsteyen. Yemesini de koyuyor. Sıra isteyen maşına, otomatik maşinasını. Azıcık koyacak mı? İşte öyle.